shasiye edi free nsemo ekoso wo man gan my brother den ho safo kantanka kan nchine guye dodo no ansema wo kan eye nia won we hu da eni nti na wo kan ne se obi a wabie enwuma hodo ewo oman mu anase ewo bronu bi so efri mu a eye na enwuma no eye basa empo abusuafo de credo atum na wo de safo ne gu won kotokuom ne no na Dr. Kwadwo Safo ono edi ni juma wo kantanka hospital limited abekasa se sasem no eba na apostle dia enye sanete Bridge kasia ebo ebibimani titiriu eni oman Ghana ya na no eyese ebibimani na enstroma eya Apostle Emeritus Engineer Kwadwo Safo kantanka efra ne ntoma woni tintimu eno nam so emana di areho ene na abeto adofo esun titiriu eni emma eni nadwumayefo enina ne sa asunti no emma eya adehye bi ekasafa ho ana wo mo ekyerese emprempren a eye Apostle Emeritus eni enchen biu no sen na nadwumade hodo a wadi eja ye no ebesifa kokoba ne se empo woni hoese yebetum anampo se ebeja adwumade ahodo a ye di no a eno nam so amene eye fonton from dwumade a ekoso ewo kantanka TV video mu ha enam so ema eye Dr. Kwadwo Safo ya wodi ni dwuma ewo kantanka Hospital Limited ebepie dwumade eso ne ho ena wogina so ede ensem sei etu edwa wo kyese nya de se eye dwumade ahodo a Apostle edije achi no wo mu eje mu kra da papa eto form I bo US nyina man e be si na me no ka say hedwuma say ntum because somebody can say ho no primary health center among for bomb hospital order for the last 35 years ni among for ho no man for ba hospital nti yentum ye predict 24/7 say ye dada na impokra na afa ya upscale your services because this is the time ye pesi trim more it yentum ye adwuma se na ye de bia no adanse die no ba na e ba in fact ensem bi o ha e bia that bia bekeka because from ada papa frito ebesi ne no adanse di bebre a aba no me wo obi a working into hospital no I think say about 3 years ago na ne ba asthma to the next in fact we scout na kwa broaching na because episode no about what also so the ne by 3 years because I'm refi na oba na me hwe no just Monday mo ha no oba ne ba no ba na ko awie school achemota eti opeso de akwa na be free ada ode na say hospital ebisi ada na ode ne ho be kire no akwa ne nya asthmatic attack ne bio yes to opese me mfa camera and say so no on the dance here I'm telling you because asade no because kaska was spending ni ahoche wakomu on the ban ho all the time bia de yam sese no obeso odi dance eti make so ye nhyere ni camera so me mfa me phone no so me mfa me phone am trans yes am me record there that be a better boss yes any answer for me nkofo ahodo because papa sa make no ogia na chiye o church ni me particular now me call classes oshada efam na Monday and Wednesdays bia no me call classes bu on so a Friday anwumre of church me niema ahodo ekwan fa so and the first time when papa say so watch me anatomy me yemu sheme because niema na papa na che ne advanced anatomy I dey kwa me fend power ho say o mu ani di nkomo ade onim se onim no no akofa ba no dey hwe no say o je say me atete kwa yes and I say papa mbuza say na ade dey say from female reproductive system and what che me niema no and I say na papa we dey no se hwe se me kase me kire wade a niema mitima kire ni nwa ma ogu ha no and or kire me vividly ni mo kire me about the brain structure na so for the neurotransmitters I hold no say yeti wase a na je say duaba na emeritus duaye no afi kwa na enyine from Kantanka Hospitals Limited mutim de mutim I'm telling you because any more or change as so ejawo yemu a ye de yadwuma e de abo afoforo